Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Bert, lakay. Simang putmut gayang manji package nga urayan dananang. Kasta ka di, bakit? Duamat abulan ngin uray da daya package Impatulod daya ti kapsat ko. Ay, sigurado nga rin nga damat kukwam ijay, Bert. Gaputa kabsat mo mat din nagpatulod iti package. Sigurado day ta. Di nakmat malipatan ti kapsat ko. Oray no nakurapay la ti panagbiag ta, si dadaan lata tumulong. Lakay. Saan akas kadagiti dumaga kapsat ko nga daan. Naimot kan mata pobreda. Ay. Jaklat ta ida ni kaskaso. Gaputa kakapsat ko mat ida. Baybay aklangan, no niya teramidan da. Anya teraramidam diti balay dananang, Bert. Naamuak namin na si Mang Putin jay package ngayon patulod ni Ading Julie. Manong Ray? Kahit, namnamaam ka din nga dapat kukwam? Wen, Manong Ray? Nalukat ako ang ti package, Bert. May sasabon kan toothpaste lang ti kukwam. Anya? Iso adi kan mang namnamapay, nga ado ti maalam iti package. Inawagan na ngamin ni Julie. Kat nakunana nga damat kanyak. Iso nga rod, sabon kan toothpaste lang ti kukwam. Imposible day tang ibagbagam, Manong. Dilata kan dadumapay ti para kanyak. Kukwami lang dagiti dilata. Awan ti para kan ka. Anya? Apay analpay ti abagam asimang Bert. Ay, day ti lang tinted da para kanyak. Ha? May sa toothpaste? Kan may sa asabon anabanglo? Wen, bakit? Day ito'y lakano tinabati, tinagbibingayan da. Imbagpay ka no tada nabati para kanyak. Ay, unay matan dagiti kakabsat mo, Bert. Binukudan da amin ang dagiti makmakan iti package. Bayamon bakit? Makagatang tamat iti imported adilata no kayat ta. Tadamat pang gadak. Uray pay. Sa bali laang kumadya itad kan katikabsat mo. Nasingput ka launay ngamin. Gaputa di mo amot agreklamo. Ay, amamatan. Bakit? Jack kayat niya gririri kami ngagkakabsat. Bert. Bayamon, bakit? Kukwatan dagiti makmakan nga ented ti kapsat ko. Para ko makadata. Ray, apay ngay adi mo ented di para kumakan ni Bert. Apay pa'y kumangay, nanang. Kukwata yung dagiti dilata nga ented ni Julie. Nasuratan mo, dagiti dilata para kumakan ni Bert. Nagadumot day ja para kenkwana. Ulitek nga ibaga, nanang. Kukuha tayo lang dagidya dilata. Baybayan yon dagidya Bert. Anya, ay isya kung timangtad kadakwada no di mo kayat. Padasin nyo nga itad kadakwada dagiti dilata. Saan ako nyom umay diti balayaw, nanang? Anya? Iyawid ko kiti dagiti daduma dilata. Taipakan ko iti pamilya. Anda nakasurat anagan ni Bert kadagiti dilata, anak. Oray pa'y, nanang. Basta iyawid ko dagiti dilata para iti pamilya. At iti sidan, nanang. Pinadigwan ka. Ay, agyaman nak, Bert, anak ko. Nagadumot tanday ta asidaan. Adumot niya min ti sidaan mi, nanang. Iso ngayon lakam kayo na. Ay na, agyaman nak nga ron no kasta. Nakasingsingput ka kanya kanak ko. Nanang? Sana kas kaniray amanong mo. Isutadaan ngam dumawat pa'y kanya kiti kwarta. Anya? No maamuan na pinatulunan nak ni Julie iti kwartak. Umay matadagosan dito'y balay kat dumawat iti kwarta. Anya? At talang rodon pagsapulan ni Manong Ray. Dumawat pa'y iti kwartayo? Ay, day tangarod kat.
Kanayo na kasta tararamidon na. Naglaing agdawat. Ay, nanang. Imbag ka pa'y ata maikan nakitikan kanak ko. Ay, pasensya kan no basit la tinaitid kan ka. Manipod iti package nga impatulod ni Julie. Okay lang kanyak, nanang. Sana bali? Kabalan ni mo ti gumatang iti imported adilata. Nga ore marigrigat kami lang kinimasel. Anak ko. Kukuha na lang yung dagiti dilata, nanang. Sana nasakit tinakam ko. Ay na, nagsingput kan. Man nakaawat ka. Nanang, naamwak a pinatuludan na kamanan iti kwartam ni Julie. Ahwan, Ray. Kalalak laang ije bangkaw. Nan, ikandak man ba't iti kwartayo? Anya, ay na, allowance ko laang tinted ni Julie. Sana dakkelagatan. Imposible mo ta. Amerika tayan ni Julie. Iso adakkel ba't impatulod na kwarta? Basit laang, tada kanumot paggastusan na ije abroad. Ay, jak mamatay nanang. Basta ikan iti kwartayo. Pangaramata maya iti kwarta. Basta, ikan naklatan nanang. Ay unay kamutan. Adamot panggadam ngam dumawat ka pa'y lakanyak. Imbag pa'y dayja Bert, tay kami iti kwarta na. Pagkunamot nga ikikak iti kwarta ni Bert. Kanayon nga may ditoy. Ay, sana pudno ray tangay bagbagam. Saan ngagdaw-dawat iti kwarta kanyak ni Bert? Isupay kit di ati mangmangtad iti kanak. Woohoo! Jakpat-pat yan day tangay bagbagayaw. Ikandak kitin iti kwartak, tapong manawagon. Nagipulong kanyak ni Nanang, Bert. Ha? Anya nga timpulong na. Maipapan ka ni Ray akabsat mo. Anya? Dinawatan ka numan na ni Manong Ray ni Nanang. Anya? Dimawat manin iti kwartakin ni Nanang? Kat adamat na pinta sa panggadan ni Manong Ray. Day tamat ti imbaga kanyak ni Nanang. Ay, ipanan nga rod ni Manong Ray iti sweldo na. Apay at dumawat pa'y laang ka ni Nanang. Ay, Sakto pa ya janitor lang iti may sa kumpanya. Kat matulungak pa ni Nanang. ay na, amumutin ti ugali ni Manong mo. Idinto ta opisina ti pagtatrabahuan ni Manong Ray. Lakay. Ay, kaasimot ni Nanang. Nawan manin kwarta na. Nanang, at iti kwarta mo, kukuamon day ta. Ni, apay nga ikan nakiti kwarta, Bert. Ang gaputa si katiinak, Nanang. Rumbang lang ikan kamat iti kwartam Ay na, agiyaman na kanak ko. Kayat ka tulungan, Nanang. Diyak kayat nyagbisin ka. Ay, nakasingsingpet ka. Uray no nababalaang ti sweldom, ikan naklata. Pagrebengak day ta, kas may isang anak mo, Nanang. Kinapudno na. Inala amin ni Ray ti kwarta kanak ko. Napatagkan o ti pangaramatan na. Pangaramatan ko man ni Manong Ray ti kwarta. Awan mo't sa bali paggasgastusan na. Ay, jakman amoy ti dayja tao. Kanayo na may busan iti kwarta. Nay, anya tar aramidem diti waiting shade. Manong Ray? Nay, si kamat gaya, Bert. Kasla, naunag ti pampanunutam Manong. Ada ka di parikot mo? Awan. Nakadumog ka nga nakasla naunag ti pampanunutam. Isungay nasitgan ka diti waiting shade, Manong. Awan ko naklangarudan. Panawan nak ditoy. Kayat ko tagmamaysa. At sa bali madmadlaw ko kini Manong Ray. Bakit? Anya day ta, Bert? Alo si Isan. Kan saan na makaid na. Ha? At dalaki dilimlimod na parikot. Iso akas diya ti Jarna. Sa bagay, nadlaw kumot day takan ko na. Ha? Nagaddayo tinakay turungan ti imatang na. At dalakit ti pagparparikutan ni Manong Ray lakay. Wen bakit? Pudno laki di ti atap taken ko na.
At di pa kwartam dita. Nanang. Pangaramatan man na iti kwarta. Kaalaalam lang iti kwarta kanya kidinaminsan nga aldaw. At rod pangaramatak. Ay, mas daawakan ka, Ray. Ang damot pang gudam, nga maapay ngagdawat ka pa'y lakanyak. Awam mo trabaho, tabakita kon. Namnamaaglaangan, tititid ni Julie akwartak. Mangtad kayo din iti kwarta. Nagadupila sa uyo. Ang damot kwartam. Ape anas ka na dumawat ka pa'y lakanyak. Anya kumang iti kwartak. Isong aron nga mayag dito itapno dumawat ang iti kwarta. Ay, napartag kamot ngamin ngay may dito balay. Kaawatan nga da kwartam. Ilibre daglang. Hala, ikanta ko niti kwartak. Awan nga rod kwartak, naibusan. Ikanta kaon. Awan nga rod. Ay, mapaadam ay at awan. Imposible nga awan kwartayo. Winawintad mo amin kini birthday kwartayo. Ay na, aday ta ka manan, Ray. Ay, managatap ka launay. Sanak ngagit ito diti kwarta ken ni Bert. Jagpat pa dyan dito nga ibagbagayo. Paboritong giling anak ni Bert. Agpada kayo apat-pat ka, kanak ko. Sana pudno day ta nga ibagbagam. Atun tinaibagayo. No sanda nga ikaniti kwartak, sana ka pampanaw dito eh. Anya? Mga lagi ti mabalin ko nga ilago dito balayo. Ha? Nanang, apay nga man matang ti TV oh. Inala ni Ray, anak ko. Ha? Apay nga inala na. Kat adamot TV da. Ay, awanan ba inday jakabsat mo? Awan naramida kita inala na ti TV. Makapungtot kanyak. Anya? Nangipanan na nga roda ni ti TV. Nalabit nga ilako na gaputag kasapulan ni ti kwarta. Anya? Nabarbarta kita imay di ti balay. Agparpari ko ti kwarta. Aglablabasan ni Manong Ray. Oh, Bert, itay ka pa pumanag na. Apay ka di. Sa pulak ni Manong Ray. Apay aya. Naamuwak nga inlako ni Manong Ray ti TV ni Nanang. Anya? Apay nga inlako na. Agparparikot iti kwarta ni Manong Ray. Jack amo no apay. Ay, nakaskas daw dito nga aramida ni Manong Ray Kaslasaan kumuta na makitkita mapmapan iti trabaho na. Anya? Wan lakay. Pasaray makita kay sentro magmagna ni Manong Ray. Anya? Adapay nga tatrabaho na? Jack mo. Nay, anya ter aramidom dito balay, Ray. Agkasapulan nakmanin iti kwarta, Nanang. Anya? Pangasi oh. Ikanta kiti kwartak. Aglablabas kan, Ray. Inlakom lang arodan ti TV. Ita, dumawat ka man iti kwarta kanyak. Talaga kasapulag ti kwarta. Pangipi pa nam nga iti kwarta ya. Apay akanayon kang agdawat. Sumsumrag ka kadipay iti trabaho. Sungbatan na, Ray. Adda kadipay trabaho. Nabayagan yawan trabaho, Nanang. Aniya. Dahil tatipod no. Kasano napasamak dayta. Nabayag mo't gaya man ngawan trabaho. Basta. Saan na rumbang ilaw-lawag ko pa'y. Ikanta ko niti kwarta. Takasapulak law na yan. Ay, pumanaw kan. Awanan, di maitad ko kang karay. No sandak nga rod niya ikan iti kwarta. Mangalag manin iti mabalin ko nga ilago diti balayo. Aglablabasin ni Manong Ray, Nanang. Inala naman iti komponent yo. Ay, wen nga rod. Jak nalapdan anangala iti component. At dalakit di saan anasayat ngir aramidin ni Manong Ray. Nasken aduktalak dayta. Nabayag gaya man nga awan trabaho na. Isumot lagaya makanayon ngagdawat iti kwarta.
Anya? Inlimod na nga awa ng trabaho na. Di na mo't imbaga no anya ti rason. Nagaramid lakit di iti san anasayaat. Iso nga inikat da iti trabaho na, nanang. Bert, lakay. Nakitam ka din ni manong mo? Saan pa eh? Nagkapo ako ni Jibalayda. Ni, napnapanan na nga rodan. Diyak mo. Nakakaasi pa yun ni nanang nga pagdawdawatan na iti kwarta. Lakay? Nas ka na makasaritak ni Manong Ray. Patsyak na dadagos nga aramidon na. Talon nga aldaw, asana nagparparang ni Ray anak ko. Sa dino nga tan tinapanan na. Di kay une agdandanag, nanang. Kasano ajak agdanag, kat saan mo tan nga gawawid. Madanagan pa yan ti pamilya na. Nakasarita kong asawa na, nanang. Sapsapulin dang rod ni Manong Ray. Nunap-napanan na nga tan Parikot da itang aramidon na. Anak ko. At dalaki di ilimlimod ni Manong Ray. Limangal daw sinapsapol da ka, Manong. At da kamot gaya man diti pagbaludan. Anya tinapasamakin ka. Pagbababawiak tinaramid ko, ading ko. Ha? Natiliwandak iti droga. Anya? Nagaramat ak iti droga. Ading ko. Nakamiris ako. Basol tinararamid ko. Diyak ang po na ito naaramid ko, ading ko. Manong Ray, nabayagin na panaway na nag-aramatak iti droga. Naikatak iti trabaho kapo iti daita. Agkasapula na klaw na iti kwarta. Iso adumawad dawat ak kininanang. Diyak imbagbaga iti asawag. Agar-aramatak gayam iti droga. Pakawanin dak ading ko. Manong, agpapabawi ak. Sapay na ko ba? Tama pakawanak ni nanang. Kastamat na nagkit-kit daw iti pamakawan ken kapart. Madida ito yung inaramid ko iti biyag ko. At dakitan iti pagbaludan. Agpapabawi ak ading ko. No agimula ka iti dakas tumetla ti pagtungpalam. Agbabawi ka tapno maurnos mo metlaang tibiyag mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agiyaman kami.